Pa to je jedna veoma tužna stvar. U 21. veku u Beogradu, koji treba da se razvije neuporedivo više, imamo slučajeva, veliki broj slučajeva porodica koje nemaju osnovne životne uslove, nemaju struju, vodu, kanalizaciju, nemaju normalan život za svoju decu. Vidite li ste ova dva anđelčića ovde, da deca ne mogu ni da čitaju, ne mogu da uče, ne može da im se spremi ručak zato što oni nemaju struju. Mi smo ovom donacijom naših ljudi iz opštinskog odbora Novi Beograd hteli da skrenemo pažnju celokupne javnosti koliko ima takvih slučajeva u Beogradu. Mislimo da gradska i opštinske vlasti ne brinu dovoljno o svojim građanima i da ovim gestom želimo da pozovemo i sve ljude dobre volje i sve one druge koji imaju više da pomognu svojim komšijama, da pomognu ljudima oko sebe, ne samo da brinu o sebi i svojim potrebama, nego da pokažemo u ovim teškim vremenima neuporedivo više solidarnosti. Odgovorna vlast, kako Beograd danas nema, rešila bi ovaj problem, naravno, jer je to posao. Međutim, pošto se to ne dešava, mi smo uzeli stvar u svoje ruke i tako u mnogim slučajevima u Beogradu pokušavamo bar malo da ovim ljudima vratimo osmeh na lice koliko je u našoj mogućnosti. Ali, kažem, pozivamo, ne ovo ne koristimo kao marketing, ovo koristimo kao poziv drugim strankama, drugim pojedincima, organizacijama, firmama, da kada imaju u svom okruženju ovakav slučaj, ne zažmure, ne zatvore oči, već neka pruže to malo više što imaju da pomognu da i ova deca imaju normalno detinjstvo.